Audio Jungle. When into was animal mubia munamum, Adia Bakupo was a sewer, Oman and Ninja, I had down bonus I had turned in Wafa, also. Don't care. What do you want to know 10 times a chama? Also, the clown who's muscle in Ponaco Tito. Never Akuma Kai and an MTA news or one of the sister stations in Libby. Obviously, trying to sort on so. But or say on person side of Waku Rafi Funti, Sandy Pano, where you know who bitterness effing. In fact, me said that when I'm a bombing some. Sandy Panaya crowd say on era the Benanti. I don't know. Say, ya Christopher. Nessa Yantian fire your home from Swan to church your home. Yantian for Bonia and church your home. Nemum, yet the Indian home may I suppose say you, yet the Indian be Bonnie be say you. Yes, I could rap for the man. Yankan was a first one, 31st night. I will go on pie bono, a sea. You will be a bayaqua. If so, come my tutor to say verse number 9 day corner was in Timo Bompire Moncassi, Yeneja was so. Or didn't want it. Wahini Mlan, your penny was I said I was so. My entire journey. Nothing I catch said and switch one out 1 year cano. If you don't console him, ye free one name, none, he near what day. Near the Munyam, a year will rad what the other. Amen. Once I open for say for your catch and so it's a one now. One so from Yano. And he said, Unia will be 1 minute will be once in this show. And no crown the first one, any M1 Casa Unipediano. Because the last 3 years a coigula wana is to be God's criteria for judgment. No. Now, ye be about bitterness, unforgiveness, anger. Ye maybe who says, Sanya man acquire the pressure doors to be bay. Edge the Sanya may pan, it's just what the prayer and Casa. If it's a someone near friend, unforgiveness, and I say, I'm fine channel. I never acquire a church by a buffoo. The deacon goes, who nip and I'm say, fast someone an inch and ninety, no one before row. 2, and no bitterness, when you're home in Nasipobi, when you're home, you be. As I chase bitterness in the Saba, Saba neighbor Cupeno. First one, I change a before the Abba. 2, as I saw change bitterness. And the Yahudi be, as I saw say row. 3, as I saw the woody. As I saw the woody ba. Because Obia and then I'll find China on say, as so say retaliate. Tianeka, Yen Bibi. Most said the unknown so ya on also why you be the Arabe, a Tianeka. In the Saboneno, unforgiveness and Bonnie woman that Dawson. A Dawson. Miss Sarah would say and say, Bomodin say a fee, she shall blab you or blabum communal labor. From January up to this time, I feel query a year 2016 acquaint. She wa blabum ne share, never be a torchma, ever blabunim. The uncle, and first time mistakes in Sanko Ra 2017. Forget about yesterday. Yesterday is past. A call. And a present. And a try future. It is the actual no South Quiet and Nadia. Yes, sir. Ubenya problem. Etna, a chumco. What I say, and no chumco, etna, yenim the dear Nimitna, and Arian the Ashe. The next seconds, yenim. Tiba was a canibi. My bit transia. 1 year. Obobi besia. Obobi besia van se beye 20 million. Eti ebe odu so sa okokwaji ne sika no. Nipa no aka chen se ja misrew. Sa oton me yele eton me fie yi. Eton me busu anyina akra na sika no. Minya fama nti me so fa cha me. Na papa nji tum so okay sa na te dia me dia chew. Ono piedu abonte na obesia ne nua ba ko no hu se ne nua de ne ka 1 cedi. Yari 20 million at chelo 1 cedi one or born a minute. Boy no. I know say catch it from 1 cedi mama yes apa join be do one also I don't know to for say ja mesrew. This year pa de ayeten. Inti me so me ba na me ma betua de ama. Okaja so wanya mane de obetena to ampa so ma police senitum. Komo 1 cedi o. Na tie ni ye. Bible say omiachi ntu na niwura na odi 20 million che ono sa akwa ne teye. Anoka say edian samfo na koyedi
wo de me make 20 million me dey chaw just one city went here fan che ene sanet ye de a akwa na odeka one city no munkotua na munyini mfiri ho na mfa kwa we nkosem kosi so obenya mi sika no e de aba Yesu ka asem bi se akwa na wanfa bone anche no eye bone fa che wansem na Yesu kan yo onsa ha we are Matthew chapter Romans chapter 5 verse number 6 no was ye da so ye de boyefo no Kristo be wuma ye hwe abosen dodo a wa ye ne disia etoma dodo a bo ne disia ene no wo 20 million no ene wo 20 million no krono dodo a bo ne disia ask yourself say wo say ade oihu mo bo ne chewa na so amfan taw na bisa wo say die nti na wunua we nso aye bibia wo de wo say no pa de untin fa sabo na ne nche no ene dia dance say wonim de wura penti no odo be kwa chichi sum ase ho nso de sum ne se twira nkasa ewo orofo wo tie me ne Yesu Kristo ma ya na ben yo aben ade ba ko de nipa bebrebe ko seyem amfa nche won amfa nche simintin fa bone nche that's why me say me ka to so de afi wan se bu nkopo hwewachi from January ade be si enne you behu the kind of nipa wa form won satese wo pa bi chew satese bi so on the also pouch no so be dia tum na fe yem phone nuado entane yem phone nuado move enko anya sa ye di kan yem pa ba no besi de to so bienu ye hu ye ho anu ye wo sa 2017 sa koram ye sa the same old character no all suban na sa ba kowura 2017 ma empire ye bebo promise I would be making Sarah de say a few embassy me the mayor say because of Sadia no coint no ebema atwone ma bibra sensen enti Bible say that's why ye dibone ye that's why ye ne bonyefo no ye botwaman ye yinyinsa egu ye bokro no time no na Jesus Christ bewuma me no mienu sade be ya ye benya nkwa ask yourself say e de na ye ma Kristo ya nya hweama no. But because of the love or don't know where more dunti no was it there be we tinte so go no so you can pray ya sene ka seche ye na ka aka de bebre enso wo se eja fa cha wonu nim de o yere be oye odofo awia bi san ho se enti maame na ne tema ntem wona enti won kasa no enti se ne se wa dane abutu enti obeti akogya na eyase asem bi sisa ntafo yo no maame te maame ne akasa mo mfi o ko ne maame aka o manim na so aka ti o ne maame ne ya aka na sa wia na o mte wono mo no maame ne bre o bre pa maame ne bre pa ana maame no aka chon se o mo nkoto duro me no ka chen se wonko o kan se wonko wankon so se na maame no owu ano no on hye maame ne da o ye agis saadi wi na yase ade ba kwa awe wa asantefo yase twa saadi ni eho anu so be ya mamre amomo ne o maame na akasa look at this what yase na opem wa ne de ya amwa no wo wie no eti mesramo ya famfom so chese ya famfom boni ancha e wa ne so fa de o so boni ancha said be Matthew chapter 6 verse number 14 na area say Matthew chapter 6 verse 14 Bible ne make clear emphasis it is a wo kwa so the more wo say boni fa no make sure say won so de boni so aye de bay ate okay I can come Matthew sampa e trin senjichemu dunnan ko o se na se mo de nipa mfom so free wona mo soro eja so de mo de be free mo but as small kind of say mo de nipa enfom so free na mo soro eja enso de mo de ebe free mo sanso se wo de nipa bo na chana nyankopon so de ebe ebe chew so one fine child and so fine child da verse 15 no se na se mo fa nipa mfom so free wona se man fa nipa so fom so free wona maja enso mfom so maja wo so no enso fom de free mo da eti answer yourself say menti mi yonipa mitimi de boneche on say asande for won niam bi wo ho ana say nipa anta say wo wiaso emu no ye osubi wo ye ho a ye say de center ye media ese mi so ye bibidi tua ne ka mo hu say
me so me wo ho what you say yere ohene David ene King Saul ye po bi mo ba ji so amaya si wo akwa we sole ekon ekoden ente Israel for Philistines for nsam ekun Goliath wa ba na ma therefore ya ebo na ba so Saul ekum 1000 David ekum 10,000 so muni ya kutukum so ntiase etata akwalai David ekono edu tembi kra ma David kra ko hu no bebi David kwose sofo fie o eso okoye na omka se o ye na ma David kwa so mesa na ese so yi omu no ku omu ku asofo ni nyina se ade no ma David kwan mo be se omo no no se haya asofo fie eti obi a won kwan se otimi rasa asofo dan mu bi wose won tiase eso hene mi ekunkum asofo no David kwato se so da ho na metamfo mi ma benya kan se me ne se kan wo sempo aku but wanya ne sa na tado no no try wose ampale se betwe me se kan wo de awade asa no David anfa so bone entua ne ka o ohunu mo body chair no ave so bunkoto jo se David o tene sene me yemi se won se eti unu krunti fie be 2 weeks 1 week 3 weeks 1 month nya nti onkasa no hui maame ti se okru oda ne abutu se se nti obetimi abayi ase bi o starving empo what you say yemi se won se nti nipa na no kompa na so na no nya wona ya ka nti odi koru afifo mu bi sa se o bo aho ana se o wike ho adofo de ba de wi fi ho anse ye ne tie wi aso ni ye ba do ye ho ye de bone a church ye ho ye ho me for bone ncha bone ka Romans chapter 12 verse number 17 down ye tell so a twekonkon ne kan o na ye entie de Bible ne ka adofo me for bone nche na odo Bible say kata bone pi so Romans chapter 12 verse number 17 o say monfa bone ncha obiara bone nka what just why Yesu kan o ona so for Paul so na kasa wose mo obi anfa bone ntia obi abone ka yes yenko wose na mo nan nwene nneoma eyefe nipa nyina nim se ebetumi a mo fam de mo nipa nyina tra sumdwem what just why kan o mo fam de ye nipa nyina tra sumdwem ko okay verse number 19 asa adofo mo toto mo ho re na mom munya ma Awurade Nyankopon abufuo what just why kan o ye nya ma Nyankopon na bufuo Nyankopon bufuo fi so wa tro say me ana reto ewo me eti unim de otuaka aye Nyankopon kuto de otuaka eti wona waje to say sister de why me de wo say me kuno sister de why me de say me ma ntua ne ka bia me onto me no Bible say Awurade kuto na reto ye de be ewo no to mo bodua de mo asemu eti mo bodua nya wo problem yes asemu wo problem am bodua nya mo proti yesramo adofo mu tie ye ne yesramo pomoto wa kakra ya kai ya ba pa baiteja ya kan de amanu tie yesramo ti yesramo fa asemi Bible say me antoto ye ho re fa bone che na Awurade so nam so ebesa wonya misra pa Yesu nimu amen ya da Awurade ase eno na ye to aso anopai ya na mi sa preach wo online yes American radio bi so na asama na me ni wo mu eka na Richie to aso won se sa wo checki afia hyase a yes ekwan nipa efa so wu a ye de enima ye accident no kwasempa ba o de mo ncheki ye wo wona gas apayegu won oh na ebi da dem humanity ye ne ja ahye wo mu mu to nsu mu wuye mu bodam yes mu anda dem mu wuye mu itwitwa ye ne na sister bi ka se mbi kire me papa bi ne ba ono an ne ba wa chim na wo no eno se high fever achi na se dey nti wanya say scholarship papa ni go school ewo America no akobọ ne masters ti okodi pa life mo akobọ mpa nyina awie akoda say ade chi ade be ka 3 days amanako nti omu ko asori pon no akoda anwumere na ne ba no kra high fever na aba mo free
omo wo homo tese obi bopunum kokoko say akran high fever naba wa twese kan twitwa ne papa condemn Jesus Christ nkwana papa ni gudem o tese o kemu ba ko ndu o twitwa no o twitwa no wi ya na de ne so ti na ni Jesus enti say obi da so ti ase na on the Bible quotation na me tike na me tese wo kan no say mumfa nipa yes on the wanga say ade there be angasa appointing yes opuro na say hardly say opuro betimi krama be fomo na ade be show mu yes ndina mpanimfo se bodam mini to bobo na so to bi bona munyina am da ne de bodamfo obi be to ne bodam mini ko a munyina am ya bodamfo because obi ani nse bodam mini nye papa yes nti watobo abodi nti na wo so no so nti obi ani wa obetimi ne krama nya asem yes atese nti no o state nipa nti na mpanimfo se techerema ne sen omukura na omuye omukon nti na me kan story bi wa so le bia murafi na papa bi ti nsuo hu nti wato no hu se ade bi ikoso yes na ade na ikoso ne se okra ato nsuo mu na obi try se opeso oyi no yes nso okra so ne nsa ne nyina eyemore nti enipa de ne nsa tuma na okra ne yesi opese oso nipa ne nsa ba wo gina nta be ka se opeso obo no yes nso okra ya na ne more na asoro so de opeso de bo pira nti oya na ni opeso obo nipa no ene nipa no so try so de nsa fa na chi na okra ne so yesi ene so opeso opira opeso oso ne nsa ne wo yi no because bre okra suba ne se so de sadi tu nsu ma na enso ne ya nkre ma obenum nsu na be yi sadi na bitu ko no wu nti sadi no hu ye no tito ti nipa ne try ya no o try first second third wontimi na papa ne ba na so de na how o be so obo obi o ma ne ho kwan jaye no no se masa mi nyai because I'm destined to save and I'm destined to help nti enye se de o ye mi nti mi stop sa o check ni ma ane kwa nipa afa so wusi edisia yi o kekani nyina bom wana o to nsuo mu wana onya accident wana o boardam wana etwitwa won wana eja hye won onza ekwa nipa afa so enya ba ko bibiri ba de ba bonti kakra bi ni sa kwa wi so nyina o de recently monhwe accident me ni ba de kra koso a yenye wura December mu pe yenye wura 1 December mu a na sa de na start happen otwe nwa won ti ase enti uko station e car matimi am address di okowo unipa no no kan ho driver no enra last Monday fi kuma se ban car na mitimu kofi na uma bi betenem no se mine no na ofiri kuma se ba ne sika no so no opeska afa drop nti opeska o station wa wonya bi na mine be gusan ade o hia de no se bra me fi kuma se ba na me peska de afa dropping akọ na ichina nipa kora o de be ma me de abrem mine tu ni botomu yi sika bi ma no nti woman ne so oba the following day oba ba hwehwe de sika abrem na yes mine Jesus Christ yes no try save taxi bi enipa ne car ni mu nipa nyina condemn ti asem ni say car ne bo pew yes bi ansole e bo pew yes bi ansole mon calculate say sa number of people so we wa ni pew no where are they going infa no moko nti so na so ti ase na bible ne say enipa mon fa nipa mfon so mfiri on na so so ntimi mfa anu abone nchana me ka mo ata say kanama bie ni wo ba be ye obone kwasempa aponchi bie ni wo ba be ye obone age se wa unu enipa eni se wuntimi mfa eni unu ya ne bone nchane de ya bible say don't go to church, don't waste your time to pray to God. Yes Bible is a principle so say en waste your time en pa de kra memmo entini number of people are mutie ye wi nyina rich na preach nyamia enipa dodo a mutie rich wi nyina se wonim se woni nipa baako mienu miensa ene wa asem a enti o se woni kan fa wonua enti what do you call offering yes check his quotation on Matthew 5:53 or so 23 if you offering kra no omunim sa asore dem yete wo kwa offering kra no kan o kan wasem ansa na odi wonua no bɔne ache no no wo so wantimi amfa che na bedura so le fie ho kan po kan na ma ye bibia dwie no enti da bia me ka say nipa bebere ho a they are wasting their money. Your pastor, he will correct your money and enjoy it and you go to hell. Matthew 5:23 Matthew 5:23 it is only why ye dey ba for libutia ho muntie o
wa ba asole awie no de one ne tifie ukunu oba wadamfo unua a one ne wa asem na wa se adwale address mako panyi osofo abo tai awako gina puppet correction time duru a masala ya mo ko no waso wo de na wo di kotum no na ho kai se unua wasem tia wa o kai e wo ho ma na obi wa asem a won kai o kai se unua wasem tia wa jawaye de na folibu chere ni afode no emfa nkofie ano de emfa nko o si jane ho na kona no unua ne nkobom kane ene ni nkobom de kane Bible no e wa sekire o obeso o kire o se sika na de beto ayo anum ehie urade se wonkwaje o tire meka sika na o de betum no ehie urade enti o senya de be de urade hwehwe onipa ho ade tenene adoye na ho brase yes eno nipa ne nyankopon fa na enti sa offering na wo de betum no obie no wo de atwede diska kosoro komanyame offering no e ya asofo yedibi si asore dan yedibi to nkonwa yedibi bo afoforo yedibi to machines yemfa enterade peso o kire sa offering no nyese ehia ne sa ba wan kasa wonkwaji ne ehia enti leave the offering kone nu nua ne enko satelu nwie uwi ansa no ba obe mo aye de no obe mo wa ye de no enti anu avesi adisi a enkrofo bebere boy de bia bom de atu ogu mechanic jam bebre abafo de na to ogu mfaso bia maso okobo 1 billion no 100 million no 50 million na no bi wa asema bible ne se wa ba to ogu no kwasem wa bo ne kwa mfaso bia ni so but o mo tele meka wa bo ne kwa mfaso bia ni so enti leave the offering and settle your neighbor before ansa na da for de na ba yes sa be pe na mpai bom suso o sa be chire mu say after for de no because you kwa so de ye bom mpai and ye to offering asanu de wo na wutie yes sa wo fa eno na wo de apply sa ne ma mienu wi enti mpai bo ene offering na ye ko even enyum to okra no sa wo na obi wa asema wo to enko enduri nyankopon anim enti abusuafo mo amukọ nsole ahodo mo amunkọ nsole mo se sa mo guka mu empaibo mu kukura na mo kwa nene nyame ya adom o de next week ye beko ene no luma e bros meti dem na me ni agea yeso be sa de ato aso wa o de jai na me empaibo ne se ka me nya kaza branch bia no so funi bia already amen because eja this time was here twinu nkunu urade enti me serew se watena so de dem 10 years ye nkyerɛw da se wonu obi wa asema obo mpaya enkwa ene de bra reche ka kyerɛw se so onu nua wa asema mpaya na obo free January be duru nne no obi okwa ne maame a oda ne yem anka oda ne yem no le wa asema no wa self confusion wo sofo a odo akogina nsuo ho do nu nsuo ma bowosu apagyaw confusion odo nu nsuo ma bowosu oni ne twema nso dina yaka wajina wanim akase nyame nkyira mo agye so amepen kenkane babo nipa watu ni botom ayi sika mo woda enti sa eye wo se nyansom no enipa na wo som ne de ya ene obehwe de ebeso nipa ni bas ye urade na ebeje nkwa na de urade ka na wutia wo se nipa na waye wade no rich enko Romans and Corinthians 9:17 Romans and Corinthians 9:17 Romans on Romans me mamu principles bi say unu obi wa asema Matthew chapter 18 ayama Luke 17 mon tutorial okay Romans Romans 6:17 sa quotation ya me da papa enti Bible na nkasa na say wo kan a wo nya ahoto ba bebre nim Romans chapter 12 verse number 17 12 ya kan fa bone nti obi abone ka munti wase mamu mfa bone entua obi ade bone ka mona nwene ma ye fe nipa nyina ni afi mamu ndandwene ene ma ye fe nipa anim se betumi a mo fam de munti o nesi onyankopon fam ene woni pa fam ene ma ni bo wa enye wasede okay da bia me kanya medjuma da bia ye me kase me enye me na bia nyamedjuma ye urade a otimi mu na ye na djuma ntimi mu urade no kasem watase de o se me se me nya no me ye me part de aka ni ono urade dia enti nipa fam de wo fam de ode ama ne se mo ni nipa nyina ntena sumdwe ene nipa nyina ntena sumdwe ye kwasea yes Kristo nti ye nkwaseafo san wo kan 1 Corinthians 4:10 ye nkwaseafo enti woni nipa nyina ntena sumdwe mfiri se honhom atum ne asumdwe nyankopon ko
adofo mo ntoto mo ho re adofo mo ntoto re na emo mo nyama nyankopɔ bufuo na emom sa awreto ni nyina munjai ma hwan nyankopɔ bufuo no atwa se me na awreto wo me efiri sɛ bible na kyerɛ sɛ me na awreto ɛwɔ me na me na metua ka na me na metua ka Erade na ɔka asa Erade na ɔka asa mutio no obekyirim enti sɛ kom de otamfo a enti sɛ Ike gyina yi ɔyɛ me tamfo wayɛ made ama ne yɛ me ya na me ne tifia bible say mami nyama dwen sɛ me ne Ike beham mami ntɔ no so re na emom minjai ɛma Erade na sɛ kom sa de Ike obi a wadi mi bɔne wagu m'anim ase waka m'akyira sɛ mbɔne wayɛ me wayɛ made a mabɔfra bi bɛdi adanse wa so wɔse deɛ nipa na yɛ me ne deɛ sokyɛ Yesu deɛ enti de obi ayɛ waa sokyɛ Yesu deɛ no saa nipa no ayɛ adeɛ sokyɛ Yesu deɛ bible ne se so otwa no ho ba na kom de na yɛ ne dɛ aduane ni me ka na sɛ ade we deɛ nkwase asɛm ba utie ba bi bɛkɔ akoduru a sɛ nyɛ kwa enti ɔse saa nipa no a wayɛ wadeɛ kyɛ Yesu deɛ no sɛ kom de no ɔba wo nkyɛn asa ama ne biane ni sɛ kom de na ama ne bi na sɛ nsu kom de na asa ama ne binom na saa yo na ade na bɔ saa bɔ deɛ na ɔde ma no muntie egu na tifi we na mehu sɛ rich sɛ Ghana for yɛn kan Bible sɛ me kan quotation na mehu sɛ Ghana for kan Bible because yɛ kan Bible de a wo wudi bem no nipa no wo sa yɛ ne papa no sɛ wo bɔ ne dua ebi a wo afem adwuma mu amwoi entokwa bi asia obi akodi turago bi so obi akobi ho asembɔne obi ayi obi bɔne ana wo hu sɛ nipa no onu ani ba sɛ nipa no ba adwuma bi a no asa bɛsere ho sika oso mfa ho na de amano wasa de amano sɛ wo diska ni nyina ma no wo to aduane no obagi bi de wo fa nsuo sɛ wo sɛ ebɔ ne dua yes Bible no enti yes enti Bible no sɛ wo nsua da bia wo bɛ fom no kwasem enti ebi ne si ye no Dagon ne Gideon de no Bible say o papa ka kire what do you call it for ade na mo be ko ama munyankopon munyan no no ankon koma no ho enti me ma me awutie me papa awutie ebi osofo nka quotation we nkyira wo da dua bokese pe wo Bible mu eye bone fache yes sa mimi ni adwumbo ni bia tiaw na me don firi makoma mu na sa wo de boni twa me papa ka e dua boma no kwasem wa se basa se nipa no kom de na ma aduane di ensu kom de na ma ni binum a eye de ba de wo boa nyasama gu na wo boa de yi nyasama enti jaya so le dem de na wo ye fire e fire me de oso na se wo boa enya no ne process so pe the best fire de koya tango so a eye process whereby forgiving your sinner no kwasem pa what are they supply him his need ebra o hie aduane ebra o hie nsuo o de ne bone a che no no hie bibi na sa de man sa tam na wo susu jagu ni so no kwasem udi jasrama e kono so eno ye chen se mugina asode de ma woni wa ase twema nso won se nya twumti wu efie ho hwe efie bi aga na be ko ho a be hu se boy bi ni na mfie o ye free abai bi na mfie o ye free ma bi ni na mfie o ye free na ye hwan abusuafo a na ye hwan abusuafo oba na abusuafo oba Ghana fo efie bia be ko mu a yonga bi ni nam ho na nije jombo bi nam fie oye free ma me panimu bi wo fie oye free no oye oba na busuani mo de mo study na oye oba na busuani yes mo nko eskafo ni fie mo be ko mo me nam fie na konta tuka no wo de ko ne ma me etimi enso be ma ne ma me ba 3 days no wo ko asama ba 3 days no wo ko wakwa obi fia ko hu se skani no ne ba ni nua ba ma tifie oye na nije da bi obua wo beko enti wasena de ne kompai bo so e bai fa obo mpa egu no so empai bo na e ba wa hoso no kwasem dome wa busafo me kanya me so no kra kire mo se sa soli dan mo na ye ko no enya twura sam ni nti na ye ko e komedi ye ne ye ko yes nti ne ye ko nti twura sam ne ye nsua ho ye nyamu ahoto ti me kanya me so no kra kire mo se wa ntimi amfa onua bone ne mfom so ne nim gwase a wogu anche no no ompai boni nyina ye kwa tu ofri ni nyina aye kwa da kan si mame o say e ma bone eni unim na momfa papa endi bone so nim momfa papa eni de bone so nim memma kwan ma bone medi wo so yes nemo makwan na papa enkontru papa ni wanim
what did I make am Yes. enti saa de na waso wa yen abobo gasrama watamfo no ehye no hallelujah Amen. ti awie erode na bi nua na so etue nyina yefo se menua fa saa asem no ene se wuntimi mfa onua bon wo de wo chichire mu a me policy ni se de intemitimi de bon nature ni se Yes. se woye wadwen so obi aye wade a ya e wo so de compare to Yesu die no Okay. compare to Yesu die no se ono a boss so nya asase board wo mu nipa nyina atimi aba asase we so ama nipa abona boni naked naked abrona ma wanya ni munyam muje tu na ase ne to ne kon wontimi nsoa Ntimi. enti anso ni nyina achi no san ase no so de asem no kan Se jafa che wo. na wonim ke oye nti so obi fon na so wontimi mfa nche no dia na person kire say yes oso ni kwa say Yesu je wo nkwa No kwasem pa. wontimi nye wo nkwa ema ni nyeye sa na ase kire nti me sram say ya wo maame say ya wo papa we the whole of this year wonto maame kan da the whole of this year wonto papa kan da odifo bodamfo bi a onyi ni tirimi ni na bodwe se ka to so maame ye bagifo enti the whole of this year won fra maame da utirim uni aba ni tifie unkasa na ho da wadamfo bia na ne koba pa unkasa na ho da so le bia ata so le dem oye organist oye osha oye preacher oye teacher wa so le dem oye sofo maame check it se sofo enti this year the whole of this year for dia obo nyina sa aye kwawo ofena to ye nyina ento afole buchie nim eda afole buchie no so efiri se erade se onye ompai ba watete mu nyina nam so ye dimboye ni nti no waso wontie efiri se nim se erade ntie obi wa dimboye ni na obi fele na fede na okan ne se rich menene nam se rich fere mi a o ya de na me ba na me na o fele mi nti waso wo ye de Odisi. ojai nti se obi ko a uduru ona wo ye ne ferefo a wo kan asemi dia family bone so from yes me feli ni pass mesi no wo twa so stop nti bible say the awurade betie no eye de ono feli hwan ono nyankopon Yes. if you say nyankopon atufo say se woni afom wa wo de fa che no Che no. ba nam se wo mu awurade na wo feli ni nti wo kura asem ni mu e ko 3 years 10 years 15 years 1 year Bi de nyini wonyini. Hai. nti mu say omo nyinya accident yi sister ba ko ye peda no utim say nice woman so na ne hu nyina ego Oh. check you this is any pa woni ne wa asem a woni ne wa asem de na be Areho. hwe enra yes gas awuro ni Yes. pa ho ama Trade omo fair. ni pa utim say ni pa mo bo hefa ne see Accra trade fair. sa awuro ni pa ho ama just any pa nsa hwe obisafo bo modern afutu awurade nam ne ba so de ma awie bo modern fa uti Africa mu sesie kwa akoye sa connection sister na oma sese Ghana de yakora na se omo hin han dan no awurade Compound house. Honde. enye nyina so ne benya scarce dan yo enti so obe sachera because you say why am okunu say onya dan han biem Na bi obeku bia. ba bi e beku wo say da bia na mo ne ma na mbiem da bia na mo ne ma na mbiem e say okunu so nya sika no da kosi dan mako uhini mu bon Hey. ubie na wo ba o mo sere asem o mo ye dia asem sister enti say ni pa na ne te no bo modern wan hwe ya obesi wo nkwaje kwan obe mo problem tie tufo mo mo hin han dan o mo timi kwa ha ai emponche ya semponche nye enso mo hwe mo ni semponche fa ba bi mo ni nyansa che nwan hwe emponche kukuru to kwa kakraka o mani ati o so ya no mo peso mo pem no mo hwe o mo de koso se ya o mo ba fama no mo de ababoko o da kase o mo peja koso na ba fama no mo de abebom boko enso nwan enwan ti me pema me biwu enwan to pa o pata o me pata o enwan o mo ti me kun o ma bebe nya bubu enso mo ye nwa enso aye ponche o be sate hey o me koso na o mo de ba fama no mo de abom pa edu peja ne kese a mo mfa mra fom na mo nya hwe sister
if you are with him, also my salmon, cranny with your niece, cranny in Asia, Suban Bonnie and Mujan if you Suban Bonnie, Mukunum Pel Muhasam, and so more Quam, I say, members who crash or Muntimin Chelmo. Musumunyansi fie nti ha etise na omomo fiorafon omo okohanda ya se o yere se o yere ne ba unya dan han o unya dan han okwa ne ebusa o yere me yes se so bia so be so wale muso se mo person na se kire se suban ni nti de se ahwa amo ama wale munya dan han ni my singer by first busafo unua na be fomo unua na be fomo the ma Bible David eye kakraka munim say David ne ba Absalom ono ne bo ni bia so o check Bible ne dia ono ne bo akra ni bia because what me ba no me yafunu ba no atimi asimpa ne me o ma me mu ada two wasa solete ama hini atata me ama makotene wuram oh se ni nyina na David ni adwembone tia ne ba no obo mpai man yes de owu ye na ma yehu sese na obo mpai man ana Bible so akire mu se bompai mu atamfo meboa mu hira wona otan mu yes mu ma wona aduane ni mu nsuo no ne saya so dane de ana David so bai tata ne papa ba ye be ka se ne ba na wu de na David ye enti no ne kukom no obo mpai man na obo mpai man no sampai bonu ni twa akra ni ti no because now wasn't quite bonny chia bonica and was out of him. Mamma for or ye, enjoy your car. Mamma for bonny, enjoy bonica. Yes. And it meant any puff one Bible non a media. Ya me, Miss Obia, Sia Bible, and I'm on motto. And the way your bonny pan, sister, bring a tardia quachano, no question. Tardia quachano. What? Unweb and to be man. If you never done Jimmy Fool of you, yes. Na shedi nyame be yo. Shedi nyame be yo. Me da bia me ka say otinini bia oni ehu entamate no kwasem. On say nipa nyina he no woko. Okeka nanim akokora bo no wobo. Wo ba akokora de ne besi ubewu. Ewu na ubewu. Uwu a wo kwan. Ya dia no si. Ti me sramu. Efia wutim adwuma wowom. Ohwini mu bon dodo ohwini mu bon hweye no wa hwe awo ye we de kura nyu obi ama ne ma true ohwini mu bon be ya akwa no de ne bi wo de jai hwini mu bon se wiase ni pa nyina ewu a aya wo ne nne ya atena Adam e ka ono nkwa wo edi nto nani je nani anye ohu ne yonku ni pa hwe de oyeye dompemu nyami gina ho no okeka nse wu Into any penny we are here, only penny and so that be a bet to be no creative problem. Sister, for nature, yes, never so far the enchow. For nature, never didn't you on Bible. For nature, never than you are for the year. Oh, yes, you dim. Amen. Amen. Sorry, I saw it. And then suppose I would Audio Jungle.